azul azul nṣuf yeswen takk nṣuf yeswen غير السريد كي تصبحيت عندها عندنا ويسوتو العربي براش وديعني عندنا ويكرا سقسيين يعني تربعت لاجيس كان يديوغال دوال الهضرة بعد الخسارة يدي لان كراس او تمليلي تيدي لان كراس او سيسي خسر داكيني لاجيس كان ثلاثة يسويين غارسين قلنا ريس قلنا حسين يتحمد دونك توالد الهضرة غاف بولحي ما داوينا نقارديان نظن نهار كملين كان هكا ذا شو لا كروند كيستيون انثورا ذا شو يضران الماتش ني وديعني انوا يدلو لو ريسبونسابل غاف تمثالتني بيان سور là où ils s'accusent n'arrive qu'à la responsabilité les buts de bon CC du bon DIB ثلاثة presque dans les mêmes positions المهم قرناك برباح إلى ليميتي مازال ويسعى ليكسبيريونس قمي بليسين جاي مرباح دونك إلا قتلوا هذا الدواوين بولحي فيها الطرن هكا ذاكيني دونك تورا غنوي ريسبونسابل اسكو بن رباح يفرق من كويس يفرس بيبن سيلوفا دونك هذا ذاكيني كي لافونير بول بن رباح الله جيسكا الوقت اللي هدرن كيني لو تيترا كيني لا بيست دو مبولحي روميز او بو دو جور فوالا اسكو دغا اغفل ذا كيني كيما هات اين ديلان على جال لا ديفونس ما تخص لا ديفونس علاش راه السبب يبان ربح دونك وكيس ان بروبليم في السنات السلامة ساكويت وسلاماي الكوتش عندها يدينا نورمالمون لونترينور هي ويت 4 6 انا ما لي بوا ادفيرس ومن بعد زينا يوراني لي زاتاكون لي منطقن زينوثني غير يبدلون مثلا كرا لو طالون مثلا لو دون باش داوين لي بيت دونك دوا كي ننسى يسبب انديريكتمون لا ديفيت لي زاتاكون لا جيسكا يدينا خاص تصوضنا لاطاك دونك نسى يخدم الخدماس ديما لاسنا مكراوضن لي 18 متر ليكيب ادفيرس مي ملمي بضار دينا وصوضنا راه هذوك هذاوين يسويين دونك يسبب في لي زاتاكون هما دبوين يسويين وتضرر أكاين مي ديغني لا ويد يسبب يسببن لا ديفات دونك يبان شيخا اننا كننسى كي ليميتي الدومين كاين التكتيك ايمي ويصوض راه دي السالين يوت ترباث راه يربحن او موان ذوك الناريس الا قد تربح خطر مو تربح راه ذوك الناريس لا جياسكا واش تسدي قران فرا غطاس بويدي دينا نند لو دا غادي يساونا لي ميسيونا نند بلي بارادون تربح لا جياسكا بارادون ماشي تسيني كيلين ديال بارادون نقص مليح
أيغار أي خاطر لي جوار ينسى كنت الزنزيتن. دونك ويدي دربح لا جياسكا لي مزيان مرة مازال سعنا ليكسبيريونس تصور تربحيت. لو اللي قارن يعني ويا تربحت بقبو أتوقفو تصلحين الصدحني لا جياسكا جان تسربح وعندي ديراكتمون فورسين أنا مليح هكا تفورسين كونتر تيربو يعني ظن يربحن مثلا دون بروميير بوزيسيون. دونك الصدحان توقفو فين تسلم تربحت العالي الصدحان أي خطر لا جياسكا ثورات قلناريز لا تمثل يا قرابة لا تمثلك ويا الجزائريين لا تمثلنا معنا يقرب مليح قالت وقفوا ذات تزوجوا لا جياسكا يقرب مليح. دونك تربح لا جياسكا انديريكتومون باسكو اقبو تبغى تربح تعاونيت شي طوح تربح. دونك فينالمون لاو يقال لونطرينور إذا غبن أتصبي يقارن إلى قد يروح ويض قارن إلى قد وين مبولحي أكاد سوالي مبولحي أثي دارن أثي داوين الله جياسكا يما هذي يخدم كرا ذا شو كان إما يعني هكا يدينا حميد خيارين كاين السينيالين ديالنا يناد تربح لا جياسكا وتخدم معنا اون بون بريباراسيون تخدم معنا اون بون بريباراسيون ذاي فين يصيران وياكيني يتوقن. سوالي غادي راني روماركي يوث الحاجة لا كونفيرونس دو بريس بن شيخان باش بيد ربي يخص شوية بروفيسيوناليزم نتسا كي نغمسن. أيغان نورمالمون كنتي vous êtes un coach, vous êtes un entraîneur, donc les relations avec la presse, avec les journalistes doivent être professionnelles. Il ne faut pas qu'ils soient paternalistes. Lorsqu'on a remarqué, il s'adresse à des journalistes, à un journaliste particulièrement, celui qui rigolait un petit peu de sa réponse, ou là, il l'a fait sourire, je ne sais pas. Ensuite, il lui dit Ya Oulidou. C'est pas un langage professionnel. Il y a un langage professionnel, chacun son métier. Il n'y a pas de paternalisme dans les relations avec la presse. Il ne doit pas y être. Et il ne doit pas y être également le paternalisme. Il ne doit pas exister au sein de l'équipe également. Parce que sinon, c'est par les sentiments qu'on gère une équipe. Oulidou, c'est pas, il y a baba, c'est pas normal. Un coach, donc il doit emprunter un langage professionnel vis-à-vis de la presse, ça on l'a remarqué. Avec les joueurs, je ne sais pas, on n'a pas. Mais avec la presse, on l'a remarqué, le ton paternaliste, il ne doit pas exister. Donc il y a certains qui demandent à ce que les choses soient revues avec le coach de la JSK. Pour le reste, l'attaque, est-ce qu'il est capable vraiment de défendre les couleurs de la JSK? On zara normalement les joueurs qui sont de Bouyen نفرحوا كويسين بواليا العاليس يا راه دير بوعاليا يخدم قديش يتساوي الدبيت شحال دابا يسلك لا جياسكا بودبوز نورمالمون يضرب مازال un match à deux matchs il va vraiment je pense qu'il va vraiment apporter un plus pour la GSK. Pour les autres ça reste à vérifier. Les autres Sar Douillard Néron voilà. Donc voilà. Est-ce que le problème c'est le gardien? Il faut ramener Mboulahi.
Est-ce que le problème, c'est la défense? Donc, il faut la réorganiser et trouver les failles. Est-ce que c'est l'attaque qui ne réussit pas? Est-ce que c'est l'entraîneur qui voit mal les choses, qui organise mal les choses? Ou bien il y a eu une déconnexion. Donc, les 4 questions se posent à la JSK, pour moi. Seulement, celle du gardien, elle est venue de façon accidentelle. Il y avait Gaïa Merbah, il a porté de l'assurance pour la JSK, pour le groupe. Donc, il y a eu ce malheureux accident qui va lui coûter donc l'éloignement jusqu'au mois de janvier, fin janvier, paraît-il. Donc, on ne peut pas incriminer, entre guillemets, bien sûr, Ben Rabah ou Hadid s'il venait à rentrer, à le remplacer. Pour ce qui est de la défense, on a vu que les buts du Mouloudia et ceux du CSC venaient des mêmes surfaces. Il y a vraiment beaucoup d'espace laissé aux adversaires qui se permettaient donc d'inscrire des buts. Pour l'attaque, on a vu contre Paradou. Ils ont réussi un bon 3-0. Contre le Mouloudia, malheureusement, il y avait l'expulsion de Madani. Et donc ça a influé de façon certaine sur le rendement de l'équipe. Contre Akhbou, comme je vous l'ai expliqué en kabyle, les Akhboussiens, on les appelle comme ça. Donc les Akhboussiens, ils avaient un peu صلحان شويه لا جي اس كا دايرين تربح لا جي اس كا خاطر ديرنيو سي البروميي ماتش ا دوميسيل بور لا جي اس كا داس مثلنا الصلحان دقنا باسكو او فيو سي المولوديات هي تربح اقوى تربحنا يعني العجيب الناس الصلحان دو نوتر مانيير سوا الصلحان مازالوا الفنانة السطا داكينين لا الصلحان فريمون بغانا راه فريمون هذا ربحان بغانا كان هذا وين ماتش نول تقرات خسرنا خسران فوالا سيني تنمير تنموت ليسونسيال لا جي اس كتربح سون بروميي ماتش ا دوميسيل السطاد حسين يتحمل دونك فوالا لي شاديني لو ريست بيان سور تو راه سي او à Ben Chira de voir ce qui ne va pas et rapidement. Et je vous le disais, il y a des déconnexions parfois. Donc une autre défaite de la GSK à domicile, je pense que ça va lui coûter sa place. À l'extérieur, contre le Mouloudia d'Oran, l'année dernière, la GSK a battu le MCO chez elle, donc chez le Mouloudia, chez lui. Donc, tandis qu'ici, il ne faut pas que la GSK perde un autre match à partir du prochain, qui va être, je n'ai pas vérifié contre quelle équipe, après le MCO. Je ne sais pas si ça doit être le CRB ou quelqu'un d'autre. Si vous pouvez me le rappeler ici, Hamid. Donc, Mourad El Atrache, Ined Boualia et Rajam, il faut les mettre à la touche à cause des jeux individuels.
sont individualistes. C'est vrai, il y a ce phénomène, mais il y a le phénomène de, de l'individualisme qui nie les attaquants. Euh, il s'explique parfois parce qu'on leur reproche euh, de ne pas inscrire des buts. Donc ils sont mis sous pression plus que d'autres. Ils sont sous pression plus que d'autres. Donc ils sont obligés de faire, d'utiliser tous les moyens pour dribbler, pousser, etc. On voit Boualia, il revient jusqu'à la défense pour prendre des balles. C'est ça le hic. Ou bien il inscrit, ou bien parce que si le milieu ne lui sert pas les balles, le ballon, on ne voit pas le ballon à son niveau. Il est obligé de revenir jusqu'au milieu, parfois à la défense, pour faire des contre-attaques, etc. Donc voilà, c'est difficile de juger. Parce que normalement, attaquant, il se positionne et les milieux de terrain, surtout le milieu offensif, c'est eux qui lui préparent les coups. Voilà, pour inscrire, lui, il a le talent de bien shooter dans les bois adverses. Donc voilà les questions qui se posent. Sur la connexion, je ne sais pas pourquoi, pourtant, alors ils sont arbitrisés la connexion, elle se donc voilà les questions qui se posent pour la GSK. Nous espérons quand même que petit à petit la GSK va revenir, elle va réussir son retour. Voilà, donc peut-être un week-end. Aujourd'hui, au niveau de compétition, ils ont posé quelques questions, ils ont répondu. Vous allez voir le PDF de compétition, ce qui n'a pas fonctionné face au CSI. Et ils ont rapporté cette information. Merbah pour supporter une fois abandonné l'équipe. Voilà. Une seule journée de repos pour les joueurs, 5 jours pour combler les lacunes et préparer le MCO. Voilà ce qu'ils ont ramené. Benchikha compte opérer des changements face au MCO. Voilà. Espérons qu'il sera plus professionnel à l'avenir. Voilà. Lilish, bonjour. ندى زولاد موحد صبا الناد هذه روحك أدوين أسلغ ما ينظن أسيزمرني لا جيسكا. Voilà, Lilish. Bien sûr, il y a beaucoup de supporters qui demandent le départ de Benchikha. Donc, comme je l'ai dit, le ton paternaliste avec la presse ne me plaît pas, personnellement. Donc, Togo-Algérie, à 90 minutes de la CAN. Voilà. Voilà, c'est le 8e match officiel de Petkovic. Voilà. Voilà les chiffres de Bouine Al-Sekini.
d'Algérie joue en vert. Voilà. Point de l'affaire اسمي بركان on va en parler. وين هضر على الساكنين في اللاس وين تصاوب سي ار بي وين نسات شان تيتا début de saison catastrophique pour le CRB, c'est la crise. تخسر contre البيضاء 3-2 même la GSK. MCA Baumel, le roi de la deuxième mi-temps. Voilà un entraîneur, à chaque deuxième mi-temps, il gagne. Donc c'est ça. Un entraîneur, il doit gagner la deuxième mi-temps. Akbou, l'Olympique d'Akbou fait la course en tête. Nadouarish Mokrour. Ah oui. Voilà, les chefs, nos efforts ont été récompensés. L'attaque, voilà. L'attaque, la force de frappe de l'équipe. Voilà. وين غفلوا الناس audience TAS de Lausanne concernant l'affaire USMA Berkane, la direction USMIS confiante. Voilà. ومن بعد ندور لو ديتاي غف l'affaire كاينين l'USMA RS Berkane بيان سور عندنا نهضر في الناس السكينين نورمالمون غتيتناول. فوالا دايروني ديني الصباح ساكنين ونيني جاكم بالخير لهنا غير توفات خدموا في الجام الناس الفيديو خدموا في الجام ابونيو كابيلي نيوز تلفزيون شاك فوا الا كرا بيان سور هذا هو نتمناو تنمير تنون غير توفات.